In en om tuinroete word met trots geborg deur Dynamis Properties. Baie welkom terug hier by in en om in die tuinroete. Vandag kuier Althea hierso by die Garden Route Birds of Prey Rehabilitation Center. Kom ons check na hierdie awesome plek wat hulle hierso doen. Break it down. Hallo daar, welkom weer by In en Om. Vandag kuier ek met Cheryl en sy is een van die bestuurders hier by Garden Route Birds of Prey Rehabilitation Center. 'n hele mond vol. Baie welkom by ons, Cheryl. Dankie. Jy's een van die bestuurders, maar ek wil graag by jou weet net om te begin. Ja. Rehabilitation Center. Ja. Vertel ons bietjie van die agtergrond van so 'n sentrum. So essentially we are a rehabilitation center, and what this means is that we take on birds that people either poison or they get hit by cars or they just accidentally cut the wrong tree down and the predator falls out of the tree. We will then take on those guys and we ensure that they reach their adult stage, where then they can be released back into the wild. So we make sure that these animals are back at full health before we do any releasing. But the main purpose of this institute is to ensure the release of the species. We don't want to keep it in an enclosure, we want to be able to put them back into the wild. Nou hierdie voëls wat hierso sit, is hulle deel van die ouens wat nie kan. Hulle of is vrygelaat deel, word nie. so nommer 1, ons het we have the owl on the ground over here. That is one of the owls that we use for owl handling. So she is one of the exceptions. We do not take any owls from our rehabilitation center and use them for any gain purposes, other than the fact of Scotia, who was already tamed by people. So because of this, it affords us the opportunity to do owl handling. This is where the owl comes and sits on a glove on your hand. You get to admire it, you can take a couple photos, and that money goes straight back into the park, which essentially will feed them at the end of the day. But we're not going to do any touching. We do not permit any touching of the animal, as these guys are still trying to be as classified as wild as possible as what we can do En for dis them. julle werk ultimately. That is Wys what... vir my bietjie nog, sal ons maar 'n bietjie van 'n deurloop vat en kyk ons wie's almal hier. So die enetjies sal jy nie net maklik sien, dit is die nonnetjies eil. Ons ander nonnetjies is nie uit nie. Soos alle nonnetjies kruip hulle weg. Ja, hulle kruip maar weg soos die tipiese nonnetjies. Okay. Dan het ons jou Cape Eagle owl. Maar dit is verskriklik mooi. Hulle is verskriklik mooi, In die maar Afrikaans? Kaapse ooruil. Kaapse ooruil, Ag daar's hy. moederkind. Want die so het ons wood owl. African wood owls, Ooh, these wat guys is are dit? exceptionally beautiful. There's 2 in the back there. Ja, hulle steek maar baie mooi weg. Hulle oë Ek sien nie nou een wat op die muur daarvan kom staan nie. Sien hy's er. Oeg, jou mooi kind met die geel bek. Yellow-billed kite. So daar is ook 'n interessante enetjie, hy's net hier daar onder. sit hy. Hallo, so Ja. dat is dit jy wat so praat. Daar's sy. That you see that's closed, those are the enclosures we don't want you people to see. We Lovely. don't want you to hang around in that corner. We don't want you to interact. But yes, Ja, this kry- one. Ons die man. Hy is nie van ons hierdie kant nie. Hulle is oorspronklik van die area af. En wat Dis het met hoekom hierdie ander ou gebeur? Hoe het hy hier beland? vlerk, né? Is So dit vlerk. huislike? Is dit 'n mannetjie? Die is actually die wyfie. Ons wel. mannetjie op hierdie Oh, oomblik sit nou by die veearts. Dis 'n lang storie daai, maar ons wag nou net om uit te figure waar sy maatjie is om sy maatjie weer bymekaar te sit. They are on Hulle a is non-releasable permit, so they will be Hy here will be here forever. forever. Jy kan nie Sy daai een is ou vergeet nie. kraaitjie. Hy ou kraaie. Ag, Dis jou moederkind, missing hy is jou oogie. kraaie. So that's why you can see the animals that are here, they are animals that have injuries, that have Ek het sustained gesien sy injuries. oog, daar sy. Die enetjie, half van sy een vlerk is heeltemal af. So dis ook verby met So Kirsten sy kom. kan nie O, hy weer moet klim. Sy het nou sy trappies. ja, sy trappies. Sy het 'n duplex. And you won't see that species easily because it is a migratory Nou moet hy hier species. sit in sy tyd. En dis sy nie moet eers nou waar sy hier wil by wees nie. ons kom spandeer. En die ore. Mamma. Hy's 'n krr krr krr. Die ook sien is visarende.
But yeah, on that Oh, note, they yeah. are called the Sound of Africa They are. because of It that is lovely sound that they awesome. make. They are quite oftenly mistaken as a bald eagle. Which they Bald are eagle, not. fish Yes. eagle, very different, very different. Ek hoor jou. Ek hoor jou, Boetie. So these are the one exception to the rule, as they are not a South African species. South African species will not be released back into the wild as they do not belong here. Even he agrees on that. Daar's 2 op die gras, daar's 2 in hierdie hok en dan is daar 3 in die ander hokkie. En hoe doen jy En pest kontrole so as jy dit sê? dit is die ander enetjies, jy sal sien hy het 'n klokkie op sy voetjie. So wat ons doen, ons praat met besighede, hulle het 'n groot fabriek. Van daar af, hulle wil hê die muise en die pigeons moet uitkom. En dan laat ons hierdie ouetjies daar in daai fabriek ingaan. Ons kom terug 'n uur of 2 later en ons kom haal ons voeltjies en alles is weggestuur. So hierdie enetjie is die rooi valk, or known as the greater kestrel, very much similar to the rock kestrels we have next to them. Both of them again with broken wings, as they do tend to have quite a few incidents with vehicles. Ag man. Oh, maar hulle is pragtig. Hulle is so mooi. Hulle is klein. Hulle is baie Hulle is klein en hulle is volwassenes, hulle gaan nie groter as maar die dit raak nie. kleur en alles. Hallo, kyk There hierdie 2 you mooi go. manne. Wit kruisarend. Hallo. What a beautiful creature. Wow. Oh, hulle is pragtig. En wat het met Barrow hierdie 2 eagle, gebeur? Dis so al magtig 2 groot beeld. weer vlerke. Dit is mannetjie en wyfie. Even though we do have a lot of pairs, so male and female, we are still not permitted to do any breeding. Therefore, we don't allow any breeding. At the end of the day, these guys have the broken wings, so they will never be able to release. Is verskriklik Dit hoe is- baie met die afvlerke. Ai tog. And man. it doesn't with the bigger eagles, it happens because of your power lines, Ja, natuurlik. where the smaller birds, like your owls and your buzzards, that is because of car accidents, because roadkill encourages a predator to sit by the road to get it some food, Ja. and then the bird becomes Die roadkill. roadkill en dit is so 'n vicious Yeah, circle. and a nice Jy lovely lyk circle. so mooi. Sweetheart, hy So. staan so proud. Wie is hierdie? So Jackal. jackal buzzard of rooibors jakkalsvoël. Ja, dis Okay. 'n mondvol daai enetjie. Hallo. Moeder, dit Okay. klink net soos ek klink nou hondjie, maar jy sê dis soos jakkals. En hierdie 2 ouetjies kuier hulle net by die gevaarlike manne. Oh, maar hierdie manne is beautiful. Sê gou vir my, is julle kindervriendelik hier en Ons is rolstoelvriendelik? ons is op hierdie oomblik net besig om 'n paar van die paadjies weer vol te maak so ons kan weer rolstoele vat, maar ons het altyd oop vir die rolstoele en vir die kleintjies. Cheryl, maar verskriklik dankie vir jou tyd vandag en al jou kennis. Dis vir ons belangrik, ek dink hier in die tuinroete om te weet as jy sien een of ander roofvoël is in 'n nood, dat ons weet waar is julle en hulle word goed behandel en met die regte kennis weer terug toegelaat in die natuur in. En ons wens julle net al die beste toe. En dan vir julle ouens by die huis, nou weet julle ook waar 'n bietjie roofvoëls te kom kyk as julle met vakansie is hier in die tuinroete. Tot 'n volgende keer. Totsiens.